Wanasifiwe. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome wa murongo twasomye mu gatondo ndongeraho iyindi yo muri Zaburi. Luka igice cya 13 murongo wa 10 na 11 na 12. Luka ubutumwa bwiza bwa Luka. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 13 murongo wa 10. Ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu masinagogi, hari umugore yinjiye muri imwe y'ibitero umuga yaramaze imyaka 18 ahayitamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati haleluya, aramuhamagara aramubwira ati nyina wanje urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika ibiganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Amen. Uwo mwanya erita iri joro vuga ngo iri joro haleluya. Uwo mwanya yafite ikibazo akibara ahura n'umugabo witwa Yesu mu materaniro. Gasome muri Zaburi. Some Zaburi ya 26:8. Zaburi ya 26:8. Ndaza kurangiriza muri 62. 26:8 Zaburi. Zaburi ya 26:8. Uhoraho nkunda ahizu yawe igerere ahantu ubwiza bwawe buba. Amen. Aha ubwiza bwawe buba. Dusome muri Zaburi ya 62 murongo wa 12 na 13. Tunaanza kuganira kwa Imana igufi cyane. Tuzakomeza umukozi Imana asubire mu jambo ama dusenge. Turafite umwanya muremure wo gusenga uyu mugoroba. Aravuga ngo umugorozi azototana n'ikigazi, azoshima hejuru n'igiti cy'isendere imbere bano. Murongo wa 13. Bwana sifiwe. Abatewe mu ngoro y'umwami wacu bazogera muti bazototanira mu nyubako z'Imana yacu. Abatewe mu ngoro y'umwami wacu. Bwana sifiwe. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Nashaka kuvuga ibibanza bibiri tuzatuvoma amashini. Sifa kwa Mungu. Ahantu tuzatugenda tukavoma, kandi ari igihe tuzatuvoma tugasa n'abatakuye amazi. Hari umugabo wakweze wishyura bakantu keza Felix umuntu hejuru bakantu keza yaravuze ngo umuntu se ngo azamena ngo umuntu avuye kuragura mu gushimishira ngo yakwiba umuntu agiye kuragura mu gushimishira azagenda agapakiza amakontineri akayapakiza mugabo avuye mu bushinwa babamaye ntabwo azamenya amakontineri azayurira indege n'akavarize gatoya yashigaye ariya mu bakozi ba obeyire bakagaragaramvura gutya bakabura ikintu naho kumbe hari ibintu biriko biraca mu mazi izo yazanye si ibintu zo guca ku kibuga cy'indege, ni ibintu zo guca mu mazi amakontineri. Hari igihe tuza gusenga hano nk'uyu mugoroba turashobora gutaha ukibaza ngo mbega mana wanyumvishije mureke babwire twaje kuvoma turavomera ijoro umusese wawe wigane uri tukiruka ngo tugiye ubuco kumese no kuja kumazi twagiye kuganira ntabwo bantu bari kuri kandi ni konjita umutoya kubatara tunabeza twaje kuvoma turavomera ijoro twaje kuvoma
nikuye umugore yaragiye yicaye iki kibazo ijambo ryarafashe kandi ijambo kuko rirambo ritangaza n'abantu iri jambo ko riraduye imisozi wana se vipi uyu mugore papa Mike yaramaze yarabana ikibazo imyaka 18 uyu mugore yarashe wafandi imyaka 18 yararemerewe ariko urumva uburemere bwiwe umutima ukamubwira ngo amateraniro amen haleluya mu materaniro y'ababo uyu mugore Yesu yamukije hari abantu Yesu barinze bajya barinze mwaye hari abantu Yesu yakirije mu nzira bitari mu mugambi wa mugore urumaze imyaka 12 ntabwo Yesu yaramuzi oya wa mugore yumvisha amakuru neza ya Yesu semeni amen Yesu agiye kwa Yayiro sizo yaraniye wa mugore ngo yamanyi kandi ngo bizari byemewe yuko umugore uri mu mihango yo kwegera abantu iwe ntabwo yari imihango yari parava bizari byemewe aravuga ngo reka n'itegeko ry'abayuda ariko umuntu witwa Yesu haleluya itegeko ry'abayuda ariko shigira umuntu witwa Yesu kandi ntabwo nkeneye kuko Yesu akagutse oya mfite gusa target nkora kandi gusa gato kari kuri Yesu akantu gato sindabuza Yesu nibanyemerera bari ba Petero bamugose babonye cyabo bimenye ukomeze oya ariko akantu gusa gafashe kuri Yesu haleluya akantu gafashe kuri Yesu twaje kuvoma agenda gukeya mwakora mukuru ibiriye kuzibaza kukirundi ubu abari buzu ubu yomeze tatundi two munsi ibisoze mwakora kuko yokora kwigirwa zikira cyangwa tutapamana mwisoko y'amaraso amen haleluya ngo Yesu mwavuga wari umuntu wose Petero yamapa mutubiri so gukora ko turakubanda apana gukora tituri ko turakukora Yesu aravuga ngo si bitugu byanyu zakoze si bitugu byanyu hari umuntu ukoze hari imbaraga z'Imana ziva haleluya ngo Yesu mwamuragira kudoka Yesu aramubwira ngo yaravuga ni jewe nyina wa humura bisira bavandimwe bavukanye Nguziza yobire uyu mugoroba n'umugoroba w'itangazo uyu mugoroba w'itangazo uyu mugoroba nditeze igitangazo nditeze gutabarwa nawe wa mugore warurwaye haleluya babona umugore bazanye ikibazo mama imyaka 18 waramuhamagara aho yiteye kuhanira aramubwira ngo nyina wanje haleluya nyina wanje we aramubwira ngo uramuhowe haleluya uramuhowe mara imyaka 18 iramuhowe ngo Yesu amukoza iki
ikiganza wa mugore yamagororoka amateraniro yose aramwitegereza. Haleluya. Ataha iwabo yarafite abavukana bakuru be bamubonye niki cyakubayeho nawe mugabo witwa Yesu nahora nja amateraniro iminsi yose. Haleluya. Nahoraga nja kuvuga
neza aratambuka. Oh haleluya. Mwene wabo baramubaza ngo ni ndogo rero. Aravuga ngo ndahora aja kuvuma basima y'abandi b'isabato. Ndahora kuvuma y'abandi. Ndahora aja mu dusesero. La mu dusesero.
nzoga nta mazina tuba tukuzi ubu uri umuntu w'iyo ngiyo unyiri uri iyo ngiyo yampindurize Haleluya. Iki kibanza ntabwo tubigibana bene wacu cyangwa amashuri cyangwa yagukomeye tuvuka mu moya abatewe umugore w'umwami. Haleluya. Abatewe umugore w'umwami ngo bazototarika mu nyubako z'Imana yacu ngo no mu busaza no mu butama no mu butama bwawe bava no mu butama ngo bazoba baca ngo uve mu bari abantu n'iki n'ikibazo abantu ntacyo n'umutsendiri hanagi hari ikibazo twatewemo nicyo kibazo kizabwirizwa gutotaharira mu nyubako z'Imana yacu kiguma gutota ikintu kibazo cyane muhagarare kumadusha Haleluya. Haleluya. La 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 la. Show
arambwira ngo umukozi w'Imana kuwa kane uwo munsi ari kuwa mbere kuwa kane zokwiza imyaka 10 nta mwana avuga ma amaze kumbwira ndasenga ndagaragaza ari gusenga mu kibuga muri kanga ndafite kongera ndakeya hano bamutongereza uwenda jamuti bimiga wora yo ndamu katolika ntabwo byinshi na mavuga indimi nyinshi so kumurinisha arabaga umwana arabajuko mu president ndiko haleluya ndakugira mu madamu kuwaka uzogaruke nzoza kwigisha abantu nage kwigisha uzosubira ntahari bataha ndigisha byazamu ya 30 umurongo wa 11 uvuga ngo misike y'uramagurira bikokweza neza misike y'uramagurira bikawukeza umuneza amudama ramwe mutaza biniyazi ariko uyu murongo nawanditse mu gifaransa no mu kirundi ndawutahanye uzokenyurura imyaka 10 maze nditize igitangaza iyo ndimeze ndamuheza ijambo arambwira ngo uzoze kumuramuza ndagenda tukijabwe kubihawe ndamubwira ikintu burya iyumvire uvuye gutora umwana ku ishuri kuri King School naho tukijabwa ari ishuri rikomeye y'icyongereza banaze namubwiye kuri lycée Kayosha iyumvire umukuye muri maternelle King School uruwe muryango umwana wasize wa mugore reka nibyo Imana zanjye ari kumwe n'abandi bantu ararira aravuze ngo uvuze gute umwana waje gukwe ku ishuri uramuzanye uruguru y'imodoka ndasenga muri yazamu ndagenda umugabo yari hanze kora hasi araza arambwira ngo kuva wa musi nakinde mu mwana mu nda yanje haleluya umugabo ashe arambwira ngo tugende muri Kenya wewe umaze kwizera kwawe ariko turi kwa muganga muri Kenya baragenda muri Kenya bavandi uwo mudamu ashikara saba muri Kenya yapfa kugira gute umuganga yapfa guta umutwe agatelefone mukozi w'Imana ndabona hejo n'itanga nasenze kugeza umwana avutse ejo kurambaga ejo mukozi w'Imana n'ukuri ndakeneye kwikiza n'ukuri ndagusabye iyo kimeze kibanza cya kabiri tuzaturongera mu bwishizo mu busabane bwanjye n'Imana nta wundi muntu ubusabane bwanjye n'Imana nta wundi muntu ahari umugore waje aryamye abana bararyamye jewe ndajya muri South Africa haleluya ubusabane bwanjye utari kumwe n'ivyuma utari kumwe na mikrofone uri wenyine nabasomye ijambo mu gitondo ngo Yakobo aje gusaba abagore biwe n'ikasi ngo asubire inyuma aje ku musozi wenyine marayika gusangaho wamufata ngo hano aramubwira ngo twikurekura utambaye umuci mu kibanza cyawe wenyine niho tuzaguhereza umugisha papa hari ikibanza hari igihe uva mu bantu ukegera imbere ukavuga ngo reka tukubana nawe Yesu bwari ubuzima bwe Yesu yumva yigisha bwira akaja kurara ku musozi mu gitabo cyawe haravuga ngo muri Luka havuga ijambo ryiza cyane havuga ngo mu ijoro rishyushye saa kenda z'ijoro ngo yaravuga abandi baryama
wakisha mugahinga gusengerayo ubuzima bwawe wenyine uzatuma ubaho mu mashyamba uzotuma. Haleluya. Eri ari byiza kandi agatera ibyago agatera ubuzima bwacu n'ababwira iyo uri wenyine uzubwiza Imana ukuri ukamubwira ngo Imana uyu si jewe Satani agutera kubera kurabesha si jewe wewe. Haleluya. Kuri ku mutima gatanu narashingiye intaye muri Karumeli mwarayumvise hano umudamu gaca papa bagaca baduga mu rutana niho baba akazi zanze hano umugabo yahembwa tuba Samiri baravuga ngo iyi majana 3 nta muntu uzoyibamo hano tuzamuke tuje gutana mugabo uyu mugore akaza muri Karumeli materani akumva sabu akumvisha agataha uwo munsi ngo yirirwa n'umugenzi wiwe aramubwira ngo ambira gutabara tugenda mu rutana nda ibijumura urahaza uraza amakara y'ibijumura ariko wa mugore nawe kumbwira yaranyumuriye amakara wawe ariko ntibikangana uwo munsi yamaze mu mufuka w'amakara ajya iwacu ari umufuka w'amakara baje gushima bamaze umufuka w'amakara nanezerewe cyane. Urazi cyabaye ngo abavuka muri Rwanda ngo Imana ngo Mana urabonye ko usubira mu rutana niko ubonye abanyarutana babonye manuka bagiye kubona zamuka mu rutana rose kandi babone ngo ndashiteka narize amashuri ameze gusa ngo arasenga aja kuryama wagenda kuri WhatsApp barebe ko umuntu wamwibutse kuri Facebook arabona ko nzi kuri email ngo kubise kuri email asanga email asanga urwandiko rumubwira ngo wagizwe umwigisha wa kaminuza y'u Burundi. Apana kuri ise kanyosha ariyo abantu baza kumva nabi ntabwo ari kuriye kufu zari guca bakunda ruguru guca ariko Imana izikuranye imyanya n'ibiri ari kuduga ubu ari kumugera wakurusha ingamba zahenda miliyoni zitatu bari guca ngo batuzanye ngo majana 3 Imana yavuze icyo zigana ufite Imana izikuranya imyanya urashobora kubera amateraniro ari umuvuga ubutumwa n'ubishije waryoheye cyane engineer yaravuze ngo muzovugana amateraniro kanezereka uzamuvugishwa aho ngaho ndashaka mpaguruke mpaguruke mbere bira pasitera ntawe shaka